Dobar dan, dobro mi došli na moj novi video. Ja sam Nancy Nena, predstavnik i konsultant kompanije Sibirskog zdravlja. Danas ću vam pričati o Novominu, proizvodu, šta je to Novomin i kako je Novomin promijenio živote mnogih ljudi. I sve to ću vam pokazati na jednom jednostavnom i slikovitom primjeru kako to Novomin djeluje na naš organizam i šta on tu nama zapravo radi. Kako je Novomin pomogao meni, možete vidjeti u mom prošlom videu kako sam ozdravila bez odlaska ljekaru ili u apoteku po bilo kakve lijekove. Neki ljudi koji su pogledali taj moj video i moje iskustvo, ostali su zbunjeni kako to da sam ja ozdravila bez ikakvih lijekova, pila sam tamo nekakve kapsule. Upravo zato snimam ovaj video, da onima kojima nije jasno da im razjasnim i da uopšte mnogima kažem i prenesem informacije o Novominu. Šta je Novomin, a šta Novomin nije? Novomin je 100% prirodan proizvod, legenda sibirskog zdravlja i bukvalno pravo čudo sa Sibira. Novomin nije lijek, iako su ga mnogi doživljavaju ga tako i prozvali su ga tako. Vrlo je važno da se zna da Novomin nije lijek, on je pomoć liječenju i može biti preventivno da se koristi, ali Novomin nije lijek, to vrlo treba da se zna. Novomin je biološki aktivan dodatak ishrani i već 20 godina je jedan od najjačih antioksidativnih formula na svijetu. Sastoji se od vitamina A, E i C i antioksidanasa, taurina i lipoinske kiseline. Vitamin A nas štiti od infekcija, štiti našu kožu. Vitamin E štiti i podmlađuje naše ćelije, a vitamin C je njihova potpuna podrška i pomaže im da daju još jači i bolji efekat za naše zdravlje. Vitamin C pomaže u borbi protiv raznih napadača na naš organizam i jača naš imunni sistem. I upravo zbog kombinacije i tačnih proporcija vitamina A, E i C i taurine i lipoinske kiseline lipoinske kiseline, Novomin nam omogućava znatno proširenje spektra antioksidativne zaštite našeg organizma. Novomin mogu da piju djeca i odrasli kao i trudnice. Može da se pije 1 do 10 ili 12 kapsula dnevno. Vrlo je važno da se savjetujete sa vašim konsultantom od kojeg ste poručili Novomin i da znate u kojim situacijama kako se i kada Novomin dozira. Preventivna doza Novomina je 4 kapsule dnevno, ali sve zavisi i od organizma, znači ukoliko se osjećate lošije ili vas, što bi rekli, organizam je oslabio, napalo vas je nešto, viroza ili nešto tako, možete da podignete dozu kapsula i Novomin prosto odradi svoje i vi se osjećate bolje. Vrlo je koristan u cilju prevencije od gripa, prehlada, koronavirusa i raznih teških oboljenja. Možete da ga koristite mjesec, dva, pa mjesec, dva pauza, pa ponovo. Možete da ga koristite u vrijeme virusnih pandemija, ali možete da ga koristite i godinama bez prestanka. Potpuno je neškodljiv i nema nikakvih opasnosti po naše zdravlje, ni posljedica. Pogotovo osobe koje piju nekakve lijekove, su bolesne, su na nekoj terapiji, Novomin će biti velika pomoć i pomoći će ljudima da ozdrave, da ojačaju, da što prije se vrate u normalno stanje.
Znamo svi da je danas, nažalost, sve više fizičkih i hemijskih faktora koji narušavaju naše zdravlje, utiču na naše ćelije, dopiru do naših ćelija i, nažalost, mnogi ljudi obolijevaju od tumora ili nekih teških oboljenja. Upravo zato Novomin je i stvoren takvim ljudima koji su oboljeli od tumora, koji idu na hemoterapije, radioterapije i on upravo pomaže tim osobama da lakše podnesu sve te terapije i cijelo to stanje, znači da lakše podnesu, da se lakše oporave i brže oporave od svega toga. Ali Novomin nije samo namijenjen za osobe sa teškim oboljenjima, on služi i kao prevencija da ne dođe do takvih stanja. Zato je Novomin jedan od najjačih antioksidativnih formula na svijetu. Sibirsko zdravlje, osim Novomina, ima i još mnogo drugih proizvoda za jačanje imuniteta i kod nekih oboljenja, zdravstvenih problema, bilo čega. Znači ima baš mnogo proizvoda za zdravlje, ali i za ljepotu i za sport. Vrlo je važno da znamo da su antioksidansi jako važni za sve životne procese, počevši od vida, preko imuniteta, preko zaštite od malignih oboljenja, borbe sa teškim metalima u organizmu, autoimunih bolesti, od svih onih stanja i štetnih agenasa kojima smo izloženi svakodnevno kroz lošu ishranu, vodu, proizvode za ličnu higijenu i sl. Zato nam Novomin pomaže da se zaštitimo na vrijeme, a tamo gdje je već organizam oslabljen, narušen ili je zahvatila neka bolest, Novomin će uz terapiju koju već pijete, lijekove od doktora, će ubrzati i olakšati vaše liječenje. Novomin je sigurna i najjača zaštita i pomoć našem organizmu da bude zdrav, da dugo živimo i kvalitetno, jer u današnje vrijeme je prosto postalo čak i nemoguće da poznajemo neke ljude koji kažu evo ja sam zdrav. Znači prosto je postalo nevjerovatno biti zdrav. Zato imamo te biološke aktivne dodatke. Jedan od tih je antioksidant, Novomin kao antioksidans i pomoći će nam da u današnje vrijeme se osjećamo zdravo, jače organizma, sve zavisi u kojim dozama ga pijete i koliko ga dugo pijete. Ako vam je koristio ovaj video, ako vam se dopao, ako poznajete osobe kojima bi mogao da koristi ovaj video, slobodno ga podijelite sa svojim prijateljima. Ako imate neka pitanja, ako želite da koristite Novomin ili želite da ga poručite, slobodno mi pišite u inbox, u komentarima, na mail adresu ili gdje god, znači možete me kontaktirati i dobit ćete ili savjet ili uputstva za dalje. Ako želite da pratite sve informacije koje dijelim sa vama na mom YouTube kanalu, slobodno zapratite, odnosno stisnite zvonce ili kliknite dugme prati i tako ćete biti obavješteni svaki put o svakom novom videu. Ako želite da budete informisani o zdravlju i ljepoti i svim informacijama koje dijelim na mojoj stranici Dizajn zdravlja i ljepote, Facebook stranici,
Možete da zapratite stranicu, lajkujte, zapratite također i bit ćete redovno informisani i biti upućeni u sve nove informacije koje budem dijelila sa vama. Slijedi video o Novominu gdje ćete vidjeti primjer, eksperiment šta Novomin radi našem organizmu i zašto je on tako fantastičan i važan za naše zdravlje. Ja vam želim sibirsko zdravlje, da budete sibirski zdravi, svako dobro i srdačan pozdrav i vidimo se.